U nastavku Dnevnika ne propustite priču o patnjama izbjeglica u Bosni i Hercegovini i svijetu kroz predstavu The Game. Nakon toga pogledajte. Kako izgleda život u najhladnijem gradu na svijetu u kojem temperature u zimskim mjesecima padaju 43 stupnja ispod nule? Proteklih godina svjedoci smo patnje izbjeglica u našoj zemlji, ali i u svijetu. Upravo ova tema potakla je Beogradski centar za ljudska prava da uradi predstavu naziva The Game u kojoj će ispričati osobne priče izbjeglica koje su tražeći bolji život u razvijenim zemljama Europe prošli kroz Srbiju. 6 mladih srbijanskih glumaca su nekoliko mjeseci proveli po brojnim izbjegličkim kampovima u Srbiji kako bi upoznali te ljude, njihove sudbine, te kako bi danas njihova životna iskustva ispričali kroz predstavu The Game. Neke njih je bilo zaista jako teško vidjeti zato što su to kampove gdje, recimo kampus Jenici je kamp gdje su samo porodice. Tu ima jako mnogo male djece. Moram reći da je malo potresno vidjeti sve te ljude, pogotovo u Beogradu, koliko još uvek spavaju na železničkoj stanici, ne mogu da se snađu. Mislim, sve su to najnormalniji ljudi, kao vi i mi. To može i nama da se desi ako izbije rat. Predstava je nastala u jeku izbjegličke krize u Srbiji. Iako ovi mladi glumci kroz predstavu prepričavaju životne priče izbjeglica, kažu da su oni za njih, sve do upoznavanja, bili samo brojke. Nisam ni imao gdje da se informišem. Nekako sve što se davalo u medijima je bilo jako šturo. Bili su brojke, aha, toliko i toliko ljudi je prošlo danas kroz Srbiju. Mislim da to nikoga ne dotakne, da je to jako daleko i da je baš apstraktno, a da je sasvim druga stvar kad zapravo posjetite izbjeglički kamp kad to vidite. Predstava je do sada igrala u nekoliko gradova u Srbiji, a ovo je prvi put da igra u Bosni i Hercegovini. No iako je tema ozbiljna, kroz brze replike ima i crnog humora. The Game je predstava koja potrese mlade ljude, navodi ih da razmišljaju o vlastitoj budućnosti. Jedna dinamična predstava koju se isplati gledati više puta i koja bi trebala igrati ne samo u Sarajevu, nego i širom Bosne i Hercegovine. Ovi mladi ljudi ostali su u kontaktu sa izbjeglicama, čije životne priče prepričavaju predstavi. Ostali smo u kontaktu sa njima, sad kad su više, uglavnom nisu u Srbiji, ovi likovi o kojima pričamo, i često se čujemo s njima, neki su u Austriji, neki u Švajcarskoj, pitamo i kako su, i to je sad stvarno jedan lep odnos. Kroz predstavu Beogradskog centra za ljudska prava žele da publika shvati da izbjeglice nisu samo brojke koji bježeći od rata prolaze kroz naše zemlje, već da su ljudi koji imaju svoje porodice i svoje životne priče, te da će ovom predstavom približiti njihovu patnju publici. Adriana Gavrić, N1, Sarajevo.